ukuvuga nyuma yo kumara igihe atagaragara mu rukundo, umunyamakuru w'imikino Ruvuyanga Emmanuel ubu aravugwa mu rukundo n'inkumi y'ikizungerezi. Uyu mukobwa avuga ko mu rukundo na Ruvuyanga ndetse bikaba bivugwa ko bagiye kuzarushinga yitwa Naomi Sandrine, ndetse akaba afite impanga ye basa fotokopi nayo yitwa Movila Sandra. Reba amafoto usokanda subscribe, like ndetse na comments kugira ngo aya makuru nakajye agucika. Aho ngenda mbageza amakuru y'imyidagaduro bari bazenguruka rya ku mbuga nkoranyambaga. Please kanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. See guys, kanone nongere mbaye ikaze, ni by'agaciro kongera kubana namwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rwataye muri yombi Hategekimana Emmanuel ukurikiranyweho gutangaza amakuru y'ibihuha, akaba afungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura. Hategekimana Emmanuel yagaragaje kuri YouTube ari gusobanura ko ari mu bantu bahawe inshingano zo kwica Pastor Theogene uzwi Nzahuke hifashishijwe imbaraga z'umwijima. Hategekimana ubwo yabazwaga muri RIB yatangaje ko ibyo yatangaje byose yabikoze agamije kumenyekana.